I'm so for me mamo ache eye Wednesday July kwana ekono enne matenase enne program no ebeye de papa enne no mene specialist bi na ehia wa ha on se Sompa from there ye ba ha on 8 o'clock every day be to Friday to 10 o'clock I want me say Sompa Rhapsody any ede bremo enam Sompa 106.5 FM and Majimedwane habeye de basa. Mesi obrano sa ubu na wonyanim de ani nyansa enka ho a ya na ne man koyie ebu na sinesini. Life must be lived structured on purpose, goal directed, and you must be guided by others. Mishama maybe asema wo na me papa me peba wo me twen ya no ene nya me che me mba na so me ba no ne kasa mba me hena ne konkoro nsisu ye obi hu na so ye mama ba oboso mba aseme kwa asura ani esreme me kwa odwaso ani esreme akra no me fani mpue enti ma me no ne akra na kadan mu ene ya mani din se ne yemu nye ase ese me yemu enye me yemu enye. What a stigmatizing statement. Eti enano meni obi etenase obi ya wakadri mu wabe obi ya arise abaye professor wabe na onim sene ya mamefo ebre ene niema esi a sane me esi and how to support such families. Enti ya no ebedisa enkomo yi Eya na kosua adede calls and their boy. Living with and managing children with disability and yakanwasem say wone enkra ohwa tochima kakra ebi a okasa mu ebi a adeyo mu oni emote woye na woye ja woye nua. How do you support? How do you help? Professor Mabel Oti Buadi, Associate Professor at the Department of Psychology, University of Ghana. Oya Fox Fellow. Waben papa no baby oya edma pa efano eye enkura ya wo mo a
omwa touch makakra mamefo ne agyanom anuanom communities ensore dia na wo se ye de boas ankrofo no saa mmofra na ya wo mu a ye from say bosom ba e na kwede no hu no prof abimu papa are you trained licensed clinical psychologist? One also assign a mentor at the man and Mofra Mantier a school for a one legona. What person will rise by a responsible adult or your mentor. Yanon kwa mamiano, one also Osayano or a philanthropist. What the Nema Etchewanga or a group of older persons. Or your madoye. Mabel is a mystery. Me friend in Mabel. Or me ba, or me do for or ya dear basa. What being said, ja? Eh, neba last one also be a professor. Me say hey, obe cheo mame. Ah, me ba ya o eba. Wa be basa. Akosia. Prof, I don't pay me watching. Made you so media me chamo. I'm so chum. Now, as a woman, maybe you are kwaba. As a woman, Professor Mabel Otiberi Akwaba. Prof, Memo Akwaba. It is now where you find the beauty with brains. What this is, ja? No, I car. I can't be. Oh, Zagusia, Nimdian sanity. Sanity, eh? What Obia and just Obia now coffee. And a mouth be more. Papa, once I want to catch him, he said, the more I will see no. The more now said there are a lot of things you don't know. Academia. It's a mau stay humble. True scholarship. Okay. Humbles you. True scholarship. To which you academician be annoyed down to earth, it means or a true scholar. Wow. Yeah, that's a fact. Because scholarship is pursuit for knowledge. Okay. And knowledge is so anyone come with him. You don't know anything. Yeah. You approach God as we are owning way. And that is the kind of spirit Professor Mabel Wotibuedi. And paying for you. Wotibuedi. Prof, Emma Kwaba. Only say my childhood best friend, your friend Mabel. Sir? Hey, any of them back on. Now, upon the idea because I meet him on a funny note. Now, maybe my son or a Methodist. Okay. And was say, who's a Methodist or more, sorry, or beat because that's a funny mukasa. No, I that says the Lord. Any other, was that Mammy be a more bompano? I said, oh, may you cocasa, Yamin conclusive because so, Memma, may your uncle me chapman, amazing. Okay. Prof. Sompa from there, we know Sompa Rhapsody. And it's what a tipa. Now, on say a can of them. And then, me pesa me no a din como. Efa and cry ya womo. Ona was a no touch makakra. Ninino and kui. Na di na nioma the different developmental milestone ebi anante akachi ebi kura na nim dua no ankoyi Ghana hano yani ye usa ankofo na ko san te bi say what happened, what caused it enta mi say sakura yi embo aben enu hia prof woni ye nantem yo prof no pay die me da matiefo ne ahwefo nyina ase kwan a yenya na yensu e ba be kire adwene kakra e wo saa topic yi ho say stane waka no empempi no awofo kwa awo so a obia wani gie mu say obekwa akwo no na ne ba no bibia ye kama right na chese ni gie mu a na nso bi ho a eya na masa bia obewo no na oba no sene na nka openo no we nya ne sa bo ho ana bia ebi okra ehu no da na ebia beginning na bo se bia na ne ti ayekese sen ya ese ne fe na hydrocephalus to mo say nsuo gina akwala ne tim nyina nsuo wo ye tim o
onipa bia your friend is cerebrospinal fluid and so ya me akwan mu no waye pipes bi ewo wadwene mu a edreni nsuo no ye adwuma wi na atweko na foforo adwene na ye foforo enso so se bibi timisi na ase homa na ewo mu no na asisi nti ubon se nsuo no entimi ntwenko emba abonten emfa oni pedua mu ma abonten na aka eka na ebie utinim na amati na ayekese nti nkola ni bi o won se ye bewo no na ne ti yekese no etimi bebu also so I be kwa animu kakra na obehu se akola no akola bia ese onya be 3 months ko ono etimi dane ne ho bo se akola no dane ne ho bo so be se akola no ontimi hwe wanim akola de wona ese utimi ni nya eye contact na o sre na enso akola bi wo ha wo fa ne pe na wadane nani o hwanim on hwe wanim enti sane manema no ena bi wo so be se be kakra ese nka otimi eda nafu so na oye te se ne o ba wia no enso ensiye wanya be 6 months ade ne maaye okọ 9 months onye na dwene se obe sori agina ho na o ho saa kola no wo saa so obeye wadi 1 year onante onkasaye enti sane ma no timisi ewa awo mu a eno na ekofa saa developmental disabilities ya ye ken eba na Ghana ha so esi pa esi na adan na ya na nkofo bisa se then most of the time say amode share abeidom obi atomedro obi ayemewe what do you find and numbers no ni nyina ka yen culture no ho okay before titiu ya dwen bebre ni se ukọwa abofra esa abofra ne beba no na ne hu ni asem aha ne hu ni asem se abofra we die ne hu ni asem enti ne hu ba asem pe bibi ba ne hu pe na chesa abofra we die enya de obetimi atena ye ntem enti mpempi no mo fe ni nsuo ba enti nsuo ba na chesa abofra na ese ye san de ne kọ ekoma nsuo no enti mehwe mu me hu se ye wo mo time bi o mo de ma o mo se ye koja akwala ne kwan yekoja ne kwan enti ohun sa abofra no bibisa na ne manko yesa de won kofo so so maji contractor omoji nkola we ede ko nsuo no nsuo ewe chi ana na juma no na juma no no mutue omoka traditional ana se forest mu na omode omokọ awu maame no ugina akire ba bi kra ti sa wo tse esu bi ekoso na chesa abofra no ye kuno no ese kum na ye kum no ne kire se ye de ne ma na nanom bi onfise sa akola no on belong to ana se enye ha na eso wo maybe me hu bi sa wo community bi mu na akola no wo hwa afi na ye hu akola ne bi me bi sa ya omosi o ne maame na akoja ne kwan wow ai nti ya dia ekoso pa ewum se nkofo bebre hu se niema we ba yare ni adade no but ekoso pa ekoso wo south and north crowd o mo from honhom mo fra spirit children wow ai nti omo ye omo yi Prof terms no ebi o ho a ese me pan se bibi ti se autism akrabi o ho abun se na epileptic yewo disability bi o ho no de e kan dipa na hu se te se bia yewo no no de se de o kan hydrocephalus ni tini yekese enti wu ebi so o ho de ya wu ebi intellectual no difference not say yo the cancer disabilities are you can physical you can visual disabilities and you developmental disabilities there e kan abofra na adwiri ni nyini enti you can find down syndrome ya te down syndrome okay no akwala ni su ayede wo no na ade ni si you can say genetics no emu na ade ni si nti ubon se be wo abofra no na se yehu bi wo ye mantemu se abofra ni ti around sa na nani ubon se nani na slant sa na ne nsa na ene ne nan na ya akese aha na ontimi nyini se ne mofra ni na nyini ebebi ne ya ye fro mo se ase akra no wagimi
Saa na ya ne ye ka. Say aha and I say enkofo keka say why mentally retarded. Aha eno wo ho ene wo ba ko bi susu a ye fe no autism a eno de empempi no. Bibia wakola ne ho. Ebinom ho obehu bibi wo mo ho bebre na ho bibia wo mo ho nso bo se akola no. Eniema eso ye developmental milestones eso achieve no ebia ne nantie ne kasa ne ade no emma so to both akra no wanya 3 years on kasa so your wofo na oba enya 3 years no on kasa ya ese o shasie mfie miensa ese o shasie bisa se dian na eko obo sabofra no wo ye gidigidi sin enkwala no mo woni ho ni nyina kakra no abebo obo so eya obo ya kakra bo ha no wakaw obo so a ade ba ko so a wo be hu autism ne ho no se onhwe wanim okay eno de se awofo hu pa abofa no onhwe wanim de bia wo fa na ohwe nchen senya wo pese wo so akola mu na wo gege no na enije ba no sa akola no wo gege ne nyina eni ka bia anim aha na se waye as object bi wo nsem aha enti sa aggressiveness behaviors bi e wo akola ni mu eni se ne won hwe wanim ni se bon se sa ne manema no ho a wo se ontimi toilet training ntem e ka toilet training na wo se ontimi ntwa Johnson ntem ontimi anu anka se meko toilet anase bi wo be ho ano wa ye agu ne ho ntini nyina ye niema bi a wo ho a autism no e ka ho ontimi nkasa ana se wo pese wo ka kya ne se he ade a wo ye jai onte ye aha fi se oni saa ade na o ye bibi na bia wo bo wani kura na se wo ka se jai eso otimi jai oni saa ade ni bi na ni na ye adwenim na ya na saa ade no e de ba e wa adwenim na ma science autism so wo ho na epilepsy so akola a wo twa no bempi na ni e de ahye convulsion enya convulsion se so aka no ye kan so aka no ya no mo nyi se ye yare o fo se ye asa hunhum bi ne bempi na asofo ni bebre kasa ye honhom na aba abofra no so ntu bo se ye de ne kwa sorry fie ko bom pam asori fie ye na nso se wo ba wo ho na wo sa akwala no converse na obi a wa no watwa na tesofi na numba ni nyina ye yare nti fa ne ko hospital ebi so ye refer cerebral palsy developmental disabilities ni bi na make kano cerebral palsy eno nso so abofra no be wo no eno ye coordination any movement problem into one say cause be coordination na say me te ho a me kasa me ye me nsa say ese ni na akọ pepepe so akwala o cerebral palsy no ubon say ne nsa na ese kosi no na ekosi ontimi en bebre na ntimi nante ebi so timi nante a ubon say na wachia so na kasa no emeye papa nti ubon say wo akwala na ubehu saa nema no wabofra no ho ubon se bo ho ana ne nantie na chia ne nsa no aye straight say no ono no de no ubon se na akwa kakra bi ho nso so ontimi nkasa ye ne ade ne na nso so ye developmental problems ni bia ne e friend cerebral palsy no eno so Ghana ha e wo ha pa na Prof boy mami bi ti wo akwa mi wi ya family life my mama for how do they feel I ready mekwa wo so awo bosumes na maka bosumen kwa kwantu mekowa hwede makowo is it fine for the mother to feel that way and I say oh man yankasa mama mankasa jai na nyame di acho is it normal yem mama kwana omo share mo grief ana yankasa mama jajajaja mankasa akra na we so nyame a de nyame ode ma no wodi ende winya eni me da wase e wo mu se nyame de ono anenim ne woye nanso hawo de nke ni gie ne de ba nanso ko wo ba owo sa nsem ya mekekan nyina bi wo no ho a owufuo bia ni wa emfitia se no ba wa ni gie mu da ara ho sempa se wakowo na oba opese nka ogege na agro na agro no ontimi fa ne ho nhiem na ontimi nkasa na ontimi nante me de me ne awofo ni bebre asan na yade a edin ma awofo bebre na distress bebre to mo so
if you say oba no ye di kan aka kire wo say oba no kra wo nye nipa wow emre bi mi hia ma mi bi o ka kire mi so wo ne ba no no o shop a o kɔ de ne ba no kɔ shop ko fo twem mo se ne ba no wa wo kraman ai wa wo kraman if se ne ba no sanye ni su no etie no wa wo kraman enya asem keto prof ma mi fo ni bebre kɔ ha mu peye nti se wo obi sa na wo hia obi sa men kan chen se fa menyame ontimi fa menyame sisi asa obedi arehwo the beginning no kra wonye ntum se ne ba no wo problem especially the won shut down for when you hu to say autism no minimum obi sa amre bi na ne ba no wonya be 3 years no won kasa ye nti me hu akra am say ene ni su ba bi na am say oba no de dada won kasa yo osi o be kasa wo ye be ma obe kasa so hu sa na ya na ye ka emre bi mi tu kwan afa me ba ye no na me beti se ne ba no ya ma no sa diagnosis no na mama ni di be 2 years and so oja to me say the ba no wo problem was it there bi into free ha no ko ha ofri ha no ko ha afi de na adane asori fie akoda asori fie ye bom payo akura ibe kaso na akura no wanyini still kasare ma bia sensi enti ese ma omo kwan na wo di sa reho no omo di sa reho ni wi ansana ono ankasa by realization say ade ni sei na tie ese me strategy to mu na me hwe kwan a me fa so mai den menya moa ama me prof ye fa wura marriage no ebasa pressure ben de ma aware no pressure de bi wom prof fi se titiriu Ghana ha de e mema ni bebre nyi ntum se omo na omo wo a omo ma wo disabilities o omo gitum se ye mana nti eba sa pe wo oba no ho akyerew emema ni bebre dwane frifie ane efi se seni akura ne te no ebia ni wo ho akura no nkofo ka se nti wo ye mbani ompene sa ena bebre na hospital ko wo mu sikasem aduane akura ne bedi ene ade ontimi nti ene na wadwane afifie nti eyo how bebre e mani bebre they end up as single mothers because omo kunum no omo nyintum kakra bi ena mema no da so e wo hono ma omo boa wo mo nti aware no so di strain bebre na no so research amaye ho so e di strain bebre to aware so e mani bebre omo kunum eje omo hokọ ena omo nkoa na ehwe omo ma no na some from say omo wo enuanom a and also what did you find and also my hu hwehwemu na de me hu ya ne se enkwala ni bebre na omo ni yare ni bi no omo hu se omo maame nom no e di attention bebre na ma omo nuanom omo yare no enti no yes na omo nso so enya problem competition because on tia sie de enti a me nuanom ko ana na mi hwe no enti na mebre na ye nkyere mu nkyere omo right de onima ne se de bia be maame amankwa no wo hwe no akwasi nkwa no wo hwe no ti bebre na so ye disturbed anxiety depression esi omumu akora no ko school a ontimi focus fi se ono so attention ohia wo fie no onya na pempi no eya na wofo ni bebre no ano omo benyina na ebia omo haw bebre ne se me free hoyi ana da chimini ho amebai hwan na behwe do right asama omo question mu ta bisa no timini ho amebai hwan fi se society no yen accept say sankwale omo kan ye ho a ese ye gi omo titi wabusuafo right say ye hwe wo omo ntubo se ma many di yaw na affecting health e ma ne bebrenya diabetes hypertension because of stress omo kom wo omo ma no nti omo ma no so ebi wo ho a enkwala no ekire omo babeti ase a minima me bia na ne ma no miensa na na wo developmental disabilities se maame no oni ni kunu gya no ene ka wo no nkoa na maame no ne ba baako afrimu ena mienu aka no wo ho ena ne owo ma mienu nso so omo ni problem bia ena maame no nso afrimu maame no nso afrimu nti sei oha na ba beto
enkwala na omu ni Oh my God. na omu so omu yi ni se se aware kra di ma omu kire se oba be na eba beji atum se unuani Exactly. owo how say nti fa ne betena yen Exactly. nti kire se asa omu so omu brabo no aka nsinsemu efi se omu hwe omu nua no nti wo how aye wo mu no me ye workshop my siblings ewo New Horizon Special School Right. aye church siblings no so sane be ye omu be sifati omu nua no mnase said ye koso yi enye me nua ne fault bia so wo sa ya wie na me so me bo me homodin wa abrabo mu sane be ya me so metimi ahwe me nua yi fi se bebre na enyini oma wofo no so nyini oma wofo na ekọ nti hwan na eba be hwe sa amofrey ena Ghana ha so de any protection systems bia o asem mofrey And the Prof, na mpese oboy kakra. First, my Emma be 3 practical steps be. Mami bi tie. O si ye Prof akama asemi. Mami no yede. Ne bankasa. 3 years ni. 3 years On ni yede. o bankasa men fa ne ntene fie Okay. fa ne kɔ hospital Okay. ene de o de ne kɔ Kolebu 37 rage ni ade na ye betimi asese akwala no ye betimi ahwe se akwala we de eye ni nie Mani fare nkwa so de mansa. dabi asori dan de o betimi de na kwa asori se ne we ye maame o kwa asori ti asori de mi nse ho kwan o de ne kwa asori be bɔ mpan na nso menye se asori hofo asori fie ho nkwa na o de akra ne kɔtena konya yaresa ama no Hey. fa no kɔ hospital doctor ebe hwehwem wo hu de ye oba no say autism obeka kyerɛw say down syndrome obeka kyerɛw say cerebral palsy obeka kyerɛw ɔka kyerɛw a ɔbɛkyerɛkyerɛw kwan a ɔbɛfa so a Right. wobɛtumi ahwɛ oba no nti wo yɛ ɔwofo bi na wo hu sɛ oba no ɔnhwɛ w'anim oba no ni suban no ɛyɛ different from ma wawo ɔmo ana say ɛyɛ different from kola wo hu ɔmo na to an amontem say early detection Early detection. leads to early intervention. The early intervention be boa ama abofra no se bibi ene be ye ohaw bi daache a won be so ano ntem na oba no enti ade ese hu ne se oba no kontem a adansidie bi wo ho ameka akyerew na no ya ye hu se professor bi wo Cambridge efe ne Jason Ade Okay. o ye Ghana ni a ye wo no abrochire Right. na okasa at 11 years Hey. 11 years and so wotimi anya kasa 18 and so wotimi akan ade Wow. and when you're 38 ono na youngest professor of sociology at Cambridge University yan autism sa adansidie no enti so wo ɔwofo a Not to say obi akra no. Enya sa na just na. betimi anya therapist debi bebre ama no nkola ni bi kura timi be kasa na sa nkola no so kasa onimade a prof Omo ne wow. okasa onimade atwam obi ade enti tena ho na menfa ne nye mpai bonko a nkola ni bitimi do mo nsa ye niema bebre mehu nkola ni bia otimi type so fast say wo so na wo ye typical na wo so ye normal wontimi type sa Wow. omo ye artwork bebre a oba no obetimi aye bie so enti tena oba no ho adansidi etoso mienu apempesa awofo hu ne se se wotu ana montem a oba no betimi aye ni pakese daachi me amiti hoyi me wa adansie bebre me nyine no na me wa adanfo bi a owo cerebral palsy yina ne wo primary school na abofra no ne maame ne papa tu ana montem nti no na ne kasa no ho den enso ye therapy kakra ma no otimi kasa kakra oba school ni nyina na wo ho akola ne pe wo se oha wo ho so ho obia ampeso obeba ne ho emse me nso de nyame de cha me no na madam foro no ntimi ne no kakra ne ewura primary school mo na fedie enso so na ono no de eye wo ho no se wotu ana montem a obewu se oba no obetimi asua de anaso ntimi nsua de sa madam Frida no timi sua de na na dwene no de sua de no ne wo ho ewom se wo hu na wotimi hu se owo movement problems no wo ho enti de koye no se yetimi ko JSS bomu yetimi ko secondary school bomu fortunately ye na ye kokohia school peo
menini 90 na me kyerɛkyerɛ ne niema sɛnea ɔno abeso na atade mu asi sɛnea ɔno abeso atre mu ne fork mu de adidi ɛnya de wo fi ase achampa me fi ase akyɛ enti ye nyina kakra me say du me bi kra na me kra stigma no bi aka me na adan na wadanfo ni wei na adan na wadanfo ni wei jano adan we wo so ye hwan a de bia wo ne nenam enti menene ko ya kusi university na emre bia na o ka kire yesi wotimi ko university nti awofo no muntie ne ye emre bia na o ka so person ye lawyer na o ka na nkofo osre na wo wuntimi nkasa de be de wa ye lawyer no so be ye ti wie university no ena o call law school hai o call law school obi a kasa ho ye din ema no bebre o kasa de na so enti sa de mete ha ma no yobi ena kakra ene madam fu your lawyer o Ghana onko court de na so oye cases wo office oko parliament ni ade nyina Prof we dey say enya dance die o ma mene di nko so enya dance die eya dance die pa enti so wo your wofo a ensaye ewom se Ghana ha ye ni resources bebre kakra wo be ye dia bo wo be ni bia no ye fa bo wo ba no na mento ba na jeje mu Prof obi ya oba neti hydrocephalus neti ay kakraka wakade maame no onye den practically onye den obi a wo oba wo hydrocephalus ano eno nso so wo de ne be hospital okay wo de ne kwa omo wo eyi bia ye de hye akwala na so achi ha eco brain nim okay ye fe ne shunt okay ye de hye mu a ai se wa ye bisa ye de hye mu a na twi nsuo no kakra nti enko so ma akra ni ti no enye kese so na mpempi no omo wo ma omo de hydrocephalus no omo che wo fie omo che to be ye no na doctor say we me ye ho hwia enye minima bibi saa ono so mpempi no ye twen ya ebi ho anya sa wo twen but wa pa wo na ema bo ho no wanyini 45 50 ni ade eno so ka ho na just I want about yen wo no e ka ho bi minimum obi owo 46 owo ye no ne ba no ba 6 months na ne ba ne ba ye na e se ye de ne hye mu ye nkomra na nsuo begina abofra ne tirim eno nya hydrocephalus no nya cerebral palsy akola ne da dem 12 years Jesus 12 years ono kra de itini ye kese eche no mo hye ne shanti ne bi enso still no akra no ntimi mena de nti gisi pushi cerebral na milo no ntimi na gisi ma na dransa wada ntimi nante ntimi nkasa nti maame no ne bibia wo jaye mikoshia maame no wo program bi ase na me beye na danfo na da bia me kokohwe wo mo na chese dako akwala yi gidi sa da ne de ne koye no akwala na madu mfie dumienu eno de hwe akwala no nti maame no say ono kra say chese na brabo no because 12 years no onye adwuma da awurade nti say adwuma kra epe ene ho nya ayedi ama no ne baba akopɛ no no wow ne baba akopɛ no no nti awofo kontem a oba no bibi betimi afiri ne mu aba enkola ni bi ye computer scientist ye woni ye nua ba bi afa ne farida we computer engineer because but was cerebral palsy so autism ne ade nyina kakra enye te se ayidie nanso ubehu se oba no anomonto bi abanimu obo so oba no kasa no kura eba kakra obo so oba no ene otimi ye niema bi so nti awofo no ye were examples bebre ya ye betimi no muso ba me ba ye ba hwe school me be say hwe school nti no muso ma ebusu afo mo ntimi pa mo ntimi ensamo Professor Mabel Utibwedi ekano eye incredible me say me see akacho so unhunu sede
akorana o no no wa kyerɛkyerɛ baby a niema esi ma saade no bednia wa akora was a problem ɛna wa kyerɛ yɛ kwan a obefa so a obetumi enne saa abofra yi enya nkitahudie aboa siblings enso a anuanom a moka ho de amonso betumi aye na saa ade ye kugya ne kwan oye bosomba hohomba enti ye de ma nanam nyina mom yinja saare no ebi se ade ne bi wo ha wotumi dandan mu na akora na beye brebi pa. But what is important and all kind early detection leads to early intervention and a successful intervention. So you hun intemu a yetumi to eho anamo yi. You hun intemu a yetumi to eho anamo yi. And in person oma wani eko ho. Ma wani enko ho. Na yentumi emmoa na oba no yen support no. Me yes oh na me de mba no de na nyanya na kasa sa da bi me yes a ye betumi atu ehwo na mo a eboa ema niema ekoyi eboa ema akora no etumi dane. Developmental disorders, they are not destiny destroyers. Don't believe that. Hey, what I don't say me already. I mean, say we do. Obi a one no autistic, and then or the youngest professor in sociology. I was school pompa. I was preaching. And the Prof back, me no edit na say. Na fe ya schools. Ebe schools. Send ya who say schools no. Eya na ye nima bebre our schools obekọ no na enkoyi enti prof obegbo me bio prof me yanko schools okay eya na say usually anka the inclusive schools no na enkra no mainstream no adwene and ebi yankoyi nti yesi ye wo the efre no special schools ebia eno enkoyi nti ebi kwa de obaka say a home based school just say akora no me fa no ko school kura me a me pese metete akora no e o school na obehuna mame phone bi on fa no impint no ana ebi yoko school a no ne teacher phone di akofe so na me ba no na mo ye ne basa na ebi na enkora no kura enim my friend said teacher for me in him say amobano was a challenge no and the prof a better boy a banner schools policies in Ghana parent no what should they do a teacher for head teachers what should they do and also a boy pa me that was a prof I'm say school na some no so ya dia e ho hia pay yi e kire say abofra bia ni ho a ye che ni bibia onhunu kra okay nti nhyehyɛ bebree wɔ hɔ sa wofo betime di ɔmoma akɔ school ɛno ne yɛhyɛ ase with special schools no right akyɛ pɛ yie time na missionaries no wa ha ni na yɛhyɛ ase sɛ wo ba wo bibi saa wo de ne bɛkɔ na yɛbɛhu ntete a yɛde mama saa abɔfra no the special schools na wɔ hɔ nanso yɛsan hu akyerɛ sɛ mmɔfra no bi wɔ hɔ a ɔmo betime ne mmɔfra no yɛfrɛ ɔmo typically developing ɔmo a bibia nu ɔmo ho no esua adeɛ nkakra Inti ne de inclusive policy ne baaye no inclusion policy no 2015 say ye be man kwala yi bi so akwa omo nuanom ho wo mainstream schools no say na be ya omo nso ye nya support kakra ma omo wo classrooms na omo nso betimi ene omo nuanom na sua ade nti eno nso wo ho na nso echisan bebree wom e kire say emmoa a esenka sa inclusion policy de ba na man kwala no yetimi gi omo wo school wa enkwala omo ni ohaw bia won ye gi omo wo mu no enko emmoa ne enko esi say sa kwala no okọ classroom a eso onya caregiver bi won nchen teacher na ekira de a ono nso so de beba for mama abofra no obetimi a cheche ne emem obetimi aboa no won ne ma wo ye mu wo school se ne be ya enkwala ni bi kura anya ne basabasa ne ade ni nyina enkoso
nti ama inclusion na ye ka no em say ye ka no paper so enso so entimi nsiye ewo ye classrooms no nti ebinum ha bie private ayi a home schooling na omoye ma omo wo sika no omoye ma omo mai eno so aba pa nti ene one on one otimi nya teacher ma ne ba no wo boa no wo cheche ne niema ne ade na special schools no so boa titiriw nkwala na omo de no ano odin no eho na special schools no ebe mu pa bo ho ane de na severe e ka se severe sa no bo ho no ma wontimi nkasa wontimi ahwefo boa the special schools no so ye adwuma so pa sa akwala no ombetimi abo mehu nkwala ne bia bo wontimi nkasa wontimi ye but wontimi nwina ade so omutimi ye basket ne ye friend saying tie and die ne ade ko new horizon a omo ya omutimi ye sane me nyina kama nti oba no so wantimi anko ebia JS secondary omo vocational education so ma omo a sane otibia no betimi asua bibi bead making mehu akwala bia ono no ensuo mu na otimi esesa ne beads no nti obehye beads na the beads ni gu nsuo mu ma no won say ya ka se nkola no mo autism no omo sensory problems nti bebu wa ne ho ka bibia ya de na ompekra so ne mu anu anu bi nso so peso de ne nsa keka ne nti ono sa akwala ne nsuo mu na otimi yi bead no e na wesena nti won say da bia be kone adi agu nsuo mama na oye ne na money vocation bia da chene sa ne me de tutu ye nsa nyina obetimi aye obetimi aye nti school no de ehu hia pa Prof boy about mama no self care me ba e was how do I manage myself? I mean we share mama no na ni say perfect on that or soon what should the mother do then also yeah send also share no am akra no condition or embrano. Okay, thank you, Prof. Me pese me can be as my basa right question so. Pempi no Ghana ha no oba wo disabilities a odo no ko school a ebi wo ha school for no so mo nje no eno so wo ho pa mo so mo nye no mo se ma mi foi no mo ko from one school to the other record ya reho sem papa into we obi a we school a you don't need you have to discriminate. Please listen to it. Now upe ekwan bia befa so a wo behwe obom se omo si enim wa bia ye de beboa onim wa bia wo de beboa no bo modin na pemoa a wo de beboa sa akwala no e wo suku mu ho no na wo yesa usuku no so to bekwa anim o because we are seeing na ehwe inclusion Prof can be you usuku no bekwa anim say we are seeing na ehwe inclusion o say betimi agege ye nuanom a omo nte say ye betimi agege wo mo aka ye ho ewo ye desua bia ewo yesu bibia ewo ya sorry bibia mu nti se wutimi ya eboa na wo de mo ba no apam mo ba no apam o ye owofo na ko school bi na ye pam wa bo modin wo GS akra he ya ba bia ko ho ye was special education division wo ho ko bo mama ne owo bete ba bia ma oba no akọ school na ni nyina so ya na ye sikasem ya awofo ni bebre ntimi nya adwuma abanye twa de na nso so ska no bebre mo nsanka fine 3% you know caregivers ka ho enso so obiye na application na ho ahwan obekwa ba mo nsanka enti awofo ni de titiriw maamefo no right sa ade ya ye ka ho asem edi omo dem right ena mo say prof se na me kan ye no obiye ni ho ananko pe ne sa nso abasa nti to the bia aduane die kra eden atale hye kra eden enna kra ni ho na wada fi se oba no betwitwi ne sen because ontimi ntwitwi ne sen akra wanya be 8 9 10 11 12 still una wutwitwi ne sen ma no hye na tade o hye ne socks o hye ne mpaboa enti chese una wo ya akola ne ho bibia emre be na abenya ma wo ti bebre na nya hypertension bebre na nya diabetes bebre na hu na maame no watete my god nso ade ba ko a ebinum kra gya adwuma bo anu aye formal work o wajai fi sene ba nti ontime nko ye ni bibia interventions bia ma no say bia wawo ba we nti ubeba adwuma ebia akosi 12 ana say adwuma ye wo support bi ma
bibia se ni ho wow ai nti Ghana ha de ye wo how pa bibia se ni ho nti obu ho no enkofo ne struggle an kasa prof nti bo ho anu waje adwuma wo tifie ade a wo ton so kwa ye meto fi se oba no wo problem Prof boy churches faith edina sorry bitumi aye agye sa ohawi a mamefoi fm awfoi fm and especially faith and also no role any play say mame no nigidia ojinya medi ni empire obo doesn't have a certain double edge rule say eboano e kan for so no is a brano what are your observations nti hwehwemu na me ehu say awofo no mo gidie no so boa o mo pa okay titi Ghana ha ye be over 70% eye a Christopher idie bebre na wo gidie wo awrade mu say ewo mo say o mo ma na o ma wo mo no e de ohaw bi abade na nso nyame nanim de oye na ye oye ma ne mba ti bebre na sa gidie no e boa o mo mo timi kopi kakra oho e na sorry no so ebi so etimi say omonim say Bible mu no Yesu baaye no obeboa omo a omo wo saa ohaw yi bi nti ebi no omonim say ese ye boa nanso bebre na so emwa o asori ni titi mamefo ni bebre ka so omo kwa asori a emofo emwa omo kra ne ba no be ha ne sa obi eni ho a why na dwen say obeboa ne ba no omoko Sunday school oyo kra de wontimi fa akola ne nkofi se teacher bia kra ni ho a oye trained a obetimi ahwe oba no eh na akola no ko ho no ma enam se akola no wo behavioral problems ni nti obi antimi men no o disturb class no o disturb class na wo awofo no so wo pese o tie preaching wo so so ntimi ntie asori dan no ho so so e bi akola no yi so wheelchair ye nya ramp bia wo ho nti akola no ontimi nko nti sorry say may yesterday be on religious inclusion na me hu say sorry ni bebre ye nim de Yesu be ye so what they beji obia including omo disability ye nim e wo tweresem nim ye come active ye ko look e wo ho enso so ye mfa ne emanwu akwan mu asori ba ku mienu bi menya advertisement sorry no sorry ba ku mienu bi wo Ghana ha dia o ma hyase na me bo o ma ba so betimi say ye ka ho no ai betimi abo na metima me da ai Pentecost asori ye agape ministry to disability ye na you say Victory Bible so ye also yes training ministry to teachers no persons in living with special disabilities. education o mo dey bo mo free enye sa just ye ma me nom na o ma wo mo disability say ye o mo fra asori ni mo obu o ha wo ne ba no nkwa asori da fi se onye obia ma ne moa no e wa asori okoso o mo besere no uba no ye dede ye tie nyame asem uba no sori anu akogina pulpit no so ade na wo so uba ni mu so ho enti koso pa ma me fo no die me do mo na me ne mo ye adwum papa fo no wo kakra bi wo ho de enso ma me fo no bebre na omuwu kuraja wo mo ma no and I'm pese most of them my phone will be a question say what happens to my child when I'm gone say me ni hwa me ba no den the betono I don't know what she be say be she bebre na ya programs so efa niema esa wofo so ba wo problem ya esa wo ye ansa na wo be kwa awako ye bibi to oba nechi he obi obetimi aso oba ni mu wow abrochi ni ade de ye wo bibi e fe no respite care no residential care aban na gya to de ho so say mo from more disabilities say aban ne ma so enti omo house na kra no dru ne mpanyin fie so kakra ye pese o independent na ya pe ba bia ma natena na ya pe obi a obetena ne nchen no so aban ni tua ne ka enti wo ye owofo a wonya wo ha obebre na nso ha na ni ha enti gise ye ka kama aban ti se saade na ese ye hyase na ye efi se nkola ne bebre so because of technology and improvements in science right nkola ne bebre enyini omu ntentem te se first right nti o nyini no ye beye ne den na ne maame anya 60 70 na okọ hwan na ehwe no na abusuafo so wo hen nti no he bibi sa aban mamu a he obi a obehwe oba na ma wo na ye insurance bi to oba na chi insurance
woyɛ obi a woyɛ adwuma kakra pe bibi to ba n'akyi ye savings bi na daakye woni hɔ a etimi ahwɛ abofra na ma enye saa wokɔpɛ oba no bɛyɛ mɔbɔ bebree wɔ hɔ ɛwɔ Ghana ha mo maame nom na mo papa nom eni hɔ ɛna ɔmo ne nam basa saa ɔne nam saa na anye yi a ɔmo nsa akwala no na wawu ka abɔ na na sɛ nkrɔfoɔ kora akɔyɛ ne basa nkwala mmaaya ne titiri nkrɔfoɔ tɔ mo na pa fi sɛ ɔno oni mo hwee ɔno nso a woni bambo bia nti ɛno ane sɛ nkrɔfoɔ take advantage na ɔmo yɛ ɔmo basa awofo no nso bebree na yɛdwen sɛ yɛma no ɔmo wɔ yare ne wɔ ɔmo adwene nti yɛntreni ɔmo yɛnka sexual life no nti akwala no ɔyɛ menstruation ne ade nso onim ho hwee nti wo awofo no menhwehwɛ mu a mehu yɛ ne sɛ mehwɛ parental knowledge in sexuality of their children about 67% ɔmo nim hwee ɔmo nkyerɛ ɔmo ma no hwee nti akwala no ɛno ane sɛ wo hyia na bonte ɔmo nsa no wabɛbɔ oto ɔmo nsa no waba kisu ɛyɛ nneɛma a wo hu no ɛnso so nkeni sɛ basa bebree na masturbate ni ade wɔ abɔnten ani na emwa nti wo yɛ ɔwofo a hwɛ sɛ wo ba no bɛfa saa nneɛma yi mu kakra sɛ woni hɔ a oba no ɔmɛyɛ burden na afei ɔno ankasa kora ɔnhwere ne nkwa watimi ayɛ bibi ama ne ho nti ɔwofo no nso mesɛ meka sɛ titiw maamefoɔ no burden a ɛwɔ saa caregiving yi mu ninti sɛ na meka no bebree na anya yare bebree yɛmpɛ sɛ bɛtoa so nti me te ha yi ma yɛ madwen sɛ me adapte program bi ama parents na mma no titiri sɛ ɔmo bɛnya health promotion activities bi a ɔmo bɛyɛ de abɔ ɔmo health ho ban take care of themselves aduane a ɔmo di exercises a ɔmo yɛ ɛne sɛ ɔbɛkɔ asɔre a na ɔne namfo bɛhyia kakra na ɔno nso ne ho ne kra aba ne ho ne nyinaa yɛ nneɛma bi a me program a mekɔyɛ no ɛyɛ adeɛ bi a mepɛ sɛ me develop mu ɔmo a dietitian bɛbɛ mu instructors exercise ɔmo yɛ science ne nyinaa bɛbɛ ma ɛbɛboa ɔmo doctors bɛma yɛ hu sɛ wo ya awofo na sɛ wakɔ saa te bia yi mu a deɛ na wobɛyɛ a bisa wonyɛ healthy a ɔba no nso wontimi nhwɛ no so wonyɛ healthy a na wo pressure ne nam 180 a bɛda watimi ahwɛ akɔla yi nti no yɛpɛ sɛ yɛ develop saa program yɛ bɛboa na wobɛdi so nkakra waduane die mu no exercise no wadwene na ankasa wo train wadwene to see the positive aspect of your life sɛ me nso meba no bibi papa bi bɛfiri ne mu aba na woyɛ saa wobɛyɛ healthy na watimi ahwɛ oba no na wanya ne hɔ ankɔ ntem Prof ɛnɛ nkɔmmɔdie deɛ menim sɛ enyima bebree ɛda w'anim ɛwɔ program na ɛda w'anim na few days yi mepɛ sɛ woma yɛ wɔ last word ɛwɔ saa adeɛ ho maamefo a motie yɛn awofo a ɛtie yɛn teacher for school for ETA sorry ETA on this 3 frontier community leaders at ETA. What should we know about living and managing children with disability? Yo medawase obia wotie mi anope so ye wofo so ye teacher ni so ye osofo ya sorry the mekan say se wo akwala wo disability a eno nkyere say akwala no oye busom biba na wo yensuba obia betimi a wo sa akwala ne bi ye nkyeche ma ebinom obia betimi a wo bi nti se wo hu a wo a wo tenchen no ye wadwene say edien na metimi aye na me de aboa sa wo fui nya de me be ha no what can I do to help? What can I do to help? Na yenya stigma bebre no kasa basa na be de won se nipa na ba ben wa woni na yes sir edu maybe a wan hwe ya na so akwa wo bi o me de me huhu adanse die o maybe na me wo classmate bi e wo legon he ya na madam fu ya me kan na sem kire mu da bia na madam fu no be frɛ me say yɛntwɛn no no yɛnkɔ lectures na sa madam fu yo gina nkyɛn sɛ adan na da bia esi yɛtwɛn sa ga we me de me yɛnkɔ ga we so yɛden nti ɛkɔsoa me de oyare ne de man kan kyerɛ ne da mama ɔtɔ nkyerɛ ne da sɛ sei na sa girl we ya ne na me sei na ya oyɛ
nti mrebi me kwakire ade wo school bi mu na me say meteye say madam fu yi ana oyɛ sɛ yo no so awo ba awo autism no say yet no so wo nti media na me nim kwan kra fa so na me friend say woni me students me kasa na ye hu parenting challenges no oba ye ho no obedan na di a kyerɛ me sɛ watena se adwene ho na de pia na adwene bu ne fo sɛ yadamfo na emre bi oyɛ ne saa no ɛno ɛna ma ɔno nso so wanya ba ne bi no na asɛm efi na no mu ba no no o nti wo yɛ obi na sɛ wo hu saa de na nya ehomɔbro ɛma nipa no asɔre yɛ nyame ma ya ba asɔre sɛ yɛ gye akra yɛ mpamo akra nti gye akra maame na wo ba no wo disability ma wo ba ne mewo ɛdeɛ ba adeɛ na mama metimi ayɛ aboa o sɛ me ba me sɛ so me bɛyi mu kakra ma me 10 minutes kura na obetimi anya ma abofo ana mama metimi atɔ bibi kakra ma o ana mama bosumi bia metimi yesa na insha ewo mu no you have no idea sɛ wotimi boa emofra o mo disability insha bebree wom sa nti yen community leaders mama yen kan yen humom district assembly sika ne de ba mama yen kwa awofo no ho mama yen tran so mama yen fama wo mo na de so mo de ye no mo de aye enya fi na nkrata se mo bebre na fe awofo no na be mo kura abu so ye wa assessment center e wo ho and so how many hours days weeks months and awofo be kwakodi wo hands wo ne ba no diagnosis de ye ne ba no okọ private so a sika ye gye no wontimi ntua nti no ne nam ho ubisa ne se ne bande na ye na onima de kura ye ne ba no nti mo ma ye nyina ye mfa na hiade se ye nua no mo disability so mo so ka ye ho loss a ye na tia ba dem nyina ye ma loss ne nya adwuma nya se atwetwe gu krata so keke ne ye ntwe o mo mayen ye ntwe mo mayen adwuma mu suku o ye ntwe mo mayen ye ho so mo so ye nipa ye mo wo mo ye bo mo ye society ni so be ye yie ye tu mo jeje mu a ye society na nya yie o if se nyame hwe yen se ye ye o mo basa basa e be den ye adwuma akoso Ghana nti ye nfa ye ni nkwohwe ye nuan mo ye wo disabilities say how are we treating them twa mo yi a ye man no be ye yie ise nhyira bebre wom nti na na me wo ma ye ya no pay wow me catch you say Professor Mabel Otibwedi, a clinical health psychologist, or special interest in psychology of disability, especially neurodevelopmental disorders and more fry ya womo enyini ho atochima na yesemo ya bosomba na ebinum eden keka wo ma menum ene mo abusua na wa wo kraman ban na wa wo fene say ade ba na wa wo susu enso ba pusikat nyina ka ho munjai na ewiase obi nim adwumboko a obeda so na de acho monti asembi Yesu ehia papa bia na nani efra ana asuafo no asem ye John chapter 9 asuafo no say master who did sin one year bone papa ye na awfo enti a yawo na nani hu ade ose Yesu gba won say ehia papa yi ana na awfo na mo sane ye meya onyankopon anim nyam ebededi awfo abusuafo madofo stop investigating parents. Let's start revealing the works of God. Mommy enjoy sa de no a ena wo de na abon nti ena de wo ye nti mommy enjoy. De twa to a mene Prof Edison na fe ya pick calls. Prof Edison na fe ya pick calls. Galatians 6:2. I say, bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Monsiaswa mo madesua na ma mwedi Yesu Kristo emraso. Etiabusia, some loads were never meant for two hands. That is why God gave the church many. Ebi oha
enye oni ba akopɛ na beso ya enti onyame ma soro no wa maye ensa bebrebe sorry no mommy yamboa ohia na yamboa betumi ama obi enyanka enkrofo bi efa onua odamfo a na nan ebubu wontumi sori ene wo furu aso dan ene wo tu so ene wo de ne wura ho se Yesu mfa ne sanka ho wana oboa no wana oso no ofo ben na oso no prof arope as the PC pa de ma na ye bon pai se bebi a wokɔ no onhwemu a wone wabrofo namfo ma ekoye no engineer yie pintin mesa no ba studio ha biu na de ka ho wo de aba abekire abusiafo ye phone lines no na mafia se afrefre na ya to aso 02601964 02601964 Protein opposite the kaho. Yes, we take orders for every occasion, and you can customize the price of your orders vacation, and you can customize the price of your orders based on the kind of proteins you like at a very affordable price. And to say just hot kinky and you deserve your just bakery and commercial bank in Chenwa and to fraying and was 025 6068 832. Now you customize your orders in the mouth. Never said what was city with pen and pepper. Just hot kinky. Just hot kinky. Hey, yeah, hot. Somebody like. Any jingle. Yaba. I Sompa Delight. Yediabro, Monday to Friday, 1 p.m. to 3 p.m. sharp. Oh, Nesha, so Frobi, Nobi, so Frobi, Nakachani say, Abna Rufi. It was Sompa 106.5 FM. Or the Sompa Delight, Abro. Thank you, baby. 106.5. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service. I was Sompa TV, Sompa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Kwambo. Onyakupundi for Wastrano Ewe Brim, and I'm Nensaso Ama Onyakupo Yahon what yepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us Sompa First Service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Yankupon Casa Chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And Sompa First Service in Chawo Home Hoda. A Yajuada Kusi if Yadanopa, Anopano Nunkusi Anopanunsia. Fawudanina Sheradens. Na erade beye. Kwa Jesu why no Mr. Bremwa ayamio na adana kodani susa yam se komna dinu eni se wasu Mr. Fane mame akoda na dadu so musa no hwe ne court ni mukrafo wo de mame nyini diaper no diaper no krade masisa me wuni amenyempo diaper na she diaper fufura abadwa so perfect baby diaper make an asemi a chinsu ankasa emu ya moto na ade bo akoda na ensanse bia enwuno perfect baby diaper make ye ne Ghana haye na ebua Ghana nkwada nso ankasa onokwa na wokwai me ko perfect baby diaper si bia to sisia na akoda na Fred 0531099889 and 0303957965 FDA agi adwade nkratoi atum. Janum media semde abram way a free 3 butterfly school TBM 3 butterflies school sawuba enya busumi miensa ekosi emfienum na wo pesuku a wode ne bekwa wo sumu becho wode a wo beda wo benyantetiye wo beku nanim wo enwumesuamu na duma chede wo ne mu nyina ebepia eye 3 butterfly school yema British and GES curriculum enti adesua no emu do ankasa ye wo extra curriculum
activities bi te say swimming lesson, taekwondo, ballet, and ne kanka ho. And abantan nso ye wo app bi a ye de amamu a wobetimi ehunu wo ma no wo moden bo ba bi wo maduru. Ene se de wo si gina wo na so wo nyini wo madwene mu wo nwomasua mu. E wo EYLOG app ne so a ye di eye adwuma. Na de ne say anopa no nsia pam pepepe na school na bie kopem enumre no nsia apam 6:30 a.m. to 6:30 p.m. When the about time ye ho atoye enti fa wo ba ne bra se wonya bosome miensa ebesi emfie no mu a fa ne bra 3 butterfly school obesua de obedi agoro na wo banyine yie 3 butterfly school se wo hwehwe ye kira kwan ye wo East Legon 8 Pawpaw Street e ho ne ye wo fra yen e wo 055-609-4071 your website e www.3butterfliesghana.com your email e 3butterfliesghana@gmail.com 3 Butterfly School. We learn, we play, and we grow. Now, so make a need a famous. Ye ni emrenka so. Na so we are my yinti. Akika me mra so asiyesini. Oh. Akama ya samo. Akwada hu da chia na nani aje. Obani etwa nani anani raho. Mara hu sampa na mike. Mintam kese na me bosu. Me mranti bremu mentia futu. And I mean you. Ranting my bow, I'll come myself now. I'll come myself, so who you mouth for the copy. Now, so what I want is empty my name when you're there. We made it fine, so my yet kind of trip. My phone in a jamming, Timamu for my display in your girl, Mamu for my display in your girl. Anka everything as an Anka something for me, Anka Messiah, whatever, Anka something for me, myself. Make us a higher Sompa 106.5 FM Accra. And pay Reverend Professor Joseph Osafo Dune Professor Mabel Otibuadi. Professor Otibuadi. Woman a yen shrama ye anopay. Ye dampeni fonomi enu se. Nimdia woman dia babe dum ye about tiny ashefo mutie yen. Moama won kwada sebio wo munyini no atechema kakra moama won kwada sebio yare kakra wo mo ho sa wo bantimi nante wo bantimi nkasa Professor Mabel Otibuadi kan bibi se yedidi bebre na amasa nkwada no nkwada bi wo yesu wo mu ye nsuo ba yesu wo mu ye spirit children ebi won so yesi sebio wo mu ye jimi na wakansen bi de ma ye se sankoda ne ye hwe mu yi anyame be hyiran o eno ne ade a mefa wo mu ena wonim oba tan bi se anasa wonim maame bi anasa ne maame anasa papa bi no ma wo akoda bi yete saa menyina ho keka na krama na wakwo no na aboa na wawo ne yesre wo said the Prof Mabel Otibuadi kan ye no ye besre ye nhwe ya no kasa yie wate ebi se maame anasa papa na wo akoda bi yete saa na wo bredada na research nso wo de tu dwane se ye wo mo a wo ma wo sankoda ne mema ne bebre dwane ye ja wo mo it most of them no omo ye single women anasa single mothers Emani bebre a oma wo saade ni bi ne ye dwane ye ja wo mo na samo be kai a Sompa 106.5 FM Accra Sompa Rhapsody so
ye de Louisa enyenam eba ha se mo kaya wo no ye se wo no ne ye se wo ye nsuo ba eti ye kwa akoto na twene ye kwa akoto na twene o enna ayi Roman sister bi as Roman fathers bi na o ma ba ho missionaries bi ehu ye na o mo je no Ewisa na ose abusua wo firi mu no e yade hye abusua eti ye wo no na no oni nsa na oni nsa ene oni nan eti wo mo ka se wo ye nsuo ba enti wo mo koye amamere na wo mato na to nsuom wo mo koto na twene ato nsuom enna missionaries bi o mo ba e ka se da bi mo de mo mpa akwada na mo mfa akwada na maye ene o mo je no ene o mo hye no enne wo bi orphanage a wasesa nkwada a wo mo nsa baako wo mo ni na ene wo no e hye wo mo bi oni nsa a wo ni nan no oko school ebe ye teacher oko training college no ochra de e wo enkwada school mu eko nanimu a fe no akọ retirement no ene wa gada sankwada no nyinti e fe no beautiful fit ene wa gada sankwada no ene wo hye wo mu yenim die ntie to da bi nyame ye bibi ete saa o eti na said the Professor Mabel Otibu didi beto ye ne mu no se anye bia no de bia me kase se wo hia wo bi na se woni bibi papa bia wo be ka kire nipa no a mesra wo ka wano tum se wo hia wo bi na wo hu ade bia enye wo fe ade bia enye wakono na wo de wontimi mfa nkranhye bia ama no Would you want to mean cancer be a money panel and your encouragement to be mano? Won't you mean cancer be money panakuma and Tony Yamua Mesrawa Kawanutum? If you have nothing good to say, please be quiet. Rebecca says, shut up. Shut up. Abba, mammy name wa bro. Sankwada no almost shed den ankasa. Almost shed den. Emre bi me kwa sorry na maami bi a oba betena me nchen ne ba eye sankwada ne bia. Na akwada yi tete maami de metimi aka ne se nyame enhye wo den wate. Obano ne ho beto no me man encouragement kakra de metimi no because bibie ne ho metimi aye ye nyina ya kwakwhia wa sori dem ne ye bompa ye ne bayi enye ono akwada yi na o twa ne ho eye all night service akwada yi pre no otu ne magu no otete ne maame na tade no obo ne maame na sum na wo ye sei afemi shama me na me wura huama no because me ma wontafo me nim se de bra me breye enkwara yi wo mo adwene de bibia da ho na no kra bra me breye no nkwara ne mienu no a o ma adwene nyina da ho o mutimi bibia timi didi timi kasa ne ade bra me breye na imagine se wo no a bi akwada ne ntimi kasa aye akwada no wanyini o 7 years no pupugu no ho wadwunso gu no ho Mesremo, uni bibi papa biya, shenipa ni nkura wate. Medi anyenam, medi ne picture babetua, wade nano ena ne chradie, nano ode marker eshenenum. Behe ne picture, woni nine, woni nsa, esumami wei, oko training college wiye, ebe chradie, one da hui. Braya Facebook page no Sompa 106.5 FM Accra, oba babi hu, Louisa anyenam, sa wada ho. Oko school wiye, wade nano wajia wosi bebre wagana ha ene wabi orphanage ena nkwada wo yetu omuni nsa wo muni nan wafa wo mo enam se wo no she has been through that situation before ene wo kire nkwada na de obeti se obi ba your toxic child na akwada na hyedem na wo su na akwada na epre ene ade mesrew ehumobro bi na sese free wo mu pie ba Etienne Professor Mabel Otibuadi oye clinical disability psychologist wababa be church say wabebie ye ni Sompa Rhapsody de wonim say abrabomu nkomo ne yedie o ade bi e affect ya dwene e affect ya tenka e affect ya brabo e affect ye choices no ene ye ka ho asem enu no mo friend psychology no ni na ye kirekire mu ha ma wote ase ena theology nso ka ho nyame asem hunu mu ne fapem nso ne yegina so de boa wo
It is psychology and after sociology and yaka boom. Nina so fire brabo who is a yami bin a boy. Enti me ba be phone lines na nkomo na yedi ye no sa won so nkomo na yedi ye na bia won so wo story bia wo pese wo ka e bia to pan ana ebi mpo ato wonim obi e bia to no wonim obi a wo akoda bi sa ensem bia ya tete mummra na ye nyina ye ni hu nkomo wo Sompa Rhapsody ena your radio counselor akosia goaboaje matena se Reverend Professor Joseph Osafo adu ene Professor Mebe Otibuadi na bebo aye Omama musu ya mafama jade na me ne umi enu ene ye ba be konakra na me ne umi enu ne ye ba be di ya brabo mu nkomo be kan sem bi mama mi anansa papa bi ane ba bi te saa eye 0260196064 eye 0260196064 ena 0260196065 0260196064 and 0260196065. Abrabono nyetore bia de wupe bia na wunya wo. Etre bia de bi beto na abo na emu ayeya. Menya obi odi kan wa homa no so men koda men kotie no hello. Meji uso. Nacho apo bibia. Nyame adom me ho ye pa na wonso e. Nyame adom. Je frame Frank je priacho. Yo. Ni me fu nkwasi kaka me de ma. Ho fo pa de. O mo je ko ni. Puna normal puna yang kasih aku saya dengan ini tadi ya dia aku buat kesan dia kan enough for easy I am moi eu não vou ir porque com o teu pai plan so my abra yivishing ade na ni apu ni na area ebia ne ono no setiaba ebia na watch na ye wodie mate mini abema online mu twetwe sika krafa cha me meda se 0260196064 na 0260196065. Hello. Yes. Hello. Good morning. Good morning. Maybe I shall make it to the sun city. Okay, Mate. Topic now treat. Then so akweye ogwa die sisi mu asem na etupi bia impebi etumewoba na adeba ne sano na tukwase nje se woyensuoba me kaise obi betla ne ma ni fie mo bebi na ni ti ye kese ewi echi no omutu ya pala no pan na yefate sabre na me wo be 15 years inchi omo kwenu so mo amobia maniru omu koja akola ne kwan na so omu kokun no ye omu so yensu ban cho mu koja no wo yensu oh inchi check inu so bi ekuta plata na yesu so pa ko so yanko ko because and then see that the crowd obano man no we know no yeah obedwane agyawo oh na wo be man no enye wo no putu oban se se ne dai it is the visa ba wo dwane apoye wo nipa na
ebia di mu anadi bi na me bi sa echi ni abosomba bia ofiase na aya na impa ena yema ya adene ekika nsam enti topic no menti the shop radio di to na era hopa no kra prof becheche mu enti se wunya kwan a yɛne kanka ɔba atɛn biara a wawo taa akwaraa no bi no onyankopɔn nhyɛ ne den ɔnka no ho na ɔma no ahoɔden ne kukuturo a ɔbɛtumi ayɛ na ɔntwe aboafoɔ nso mfama no ɛsiane sɛ ɛdu baabi a abamubuo tumi ba woyɛ nipa baabi a abamubuo tumi ba na nyankopɔn ntwe aboafoɔ nso mfama nsuo ba hello. Me pacho, me ya ena. Me pacho me so me ba awo bibi chadi. Oh. Oh no ya normal sa pepe. Ya kwa ni bi 1 year. Ape o flana. O dan na chita na flana o. Or study the amount of the actually in work. I thought of the power, I know I can tell you a quarter at the part of the Hey, I put a day. Oh, I said a doctor, make sure one when you card in the son. Enemy who be this our sister, but I who problem and money need to 5 years to Paletta Hospital. So I graduate to so minimum, and you know. Maybe a Corano, maybe I would order them to be trying to look for them who started. And you who are by the funds that are the catcher, Nana, but who's a day, I will pay to go up and go hospital or 7. And take the coin, they see a quote, a bank cry, huh? They buy an aquarano or the little, would not hospital or today, the near my mask, they so. They didn't boy. The coy a doctor. What we said, baby, I'm in foreign country, didn't call her. I know the mamma could say enemy or to the children. I know it's by Mojim to the boy. The boy said that we had to buy on it, and so be so different. And no name, and I behave with an kilo. Now, I said, I'm in Panama hospital, which I said, I'm had the require, I could see the doctor. Some my education from you to the money bill. And I say, it's only within us. Everything as I say, I'm not my annual year, I will die. But Oka from Pawama, I would mean offer. The doctor say, yes, I'm for a man, all that letter and I so much better than near Maka Kaka, and now of women. Oh, yes, class 3. What to me, just a quarter or yet. Or drove it to her. The first or the cousin, or the cousin, there's a name of the way in our guy in United States, which may echo school. Because in the popular, I mean, yes, I tell you. But the can, one of me, when I'm going to invest, I had a master. I say, I will near obey. And quote, come on, one for Uncle Hospital and call Saya Colano. I want to make a salso or take a offer and I want it. Yet to me, Mrs. Ababa, who are also the paper watching Abofrano, on the grass here, the enemy, on the casa, or the casa, but on the minute, on the Yana, whatever, and the better over the record for her. I say, I'm the record, say, a move for school, or the record, a woman, you know, almost there, or the cassette, you know, for months in you. Yo, mommy, me da sipi, memfa we, hello. Me pacho daddy ni afra say. I'm pacho from Benjamin Lokan. Jo, daddy. Me pacho yo, mami tie no problems on me to talk on me danger. Na the place of the enemy. Na we are the key against the community mom. I'm the warrior in my fellow Lebanon.
No first was then honorable. No one of us are in there. SNO at the American moon. Then I'm afraid not in the panel. You don't know, you don't. Now, then, my minute. Until most station on your dance and speak. But I'm making the percent of them. But you never was not good than that. Not only to know, you are by young. Opportunities are yet very soon. You got to tell you. You think Mamma Dabano, other woman would say, Mama would be. Okay, now Uncle Colonel, Medase, Yadasipa, and she said, yeah. Na Prof kano basa wo bibi wo kakra bo se akoda no fa na no yi nani a eye sign fa ne ko hospital ntem o fa akoda ne sei on timi hwe wanim baby de wo baby ese se wo baby hwe wanim but akoda ne yi nani wo ho a wo se no de eye first sign 1 year akoda ne nkasa onye mama deda ni ade sa de ne pe eno nso so mani hia ma honye ha hello yadase Yo, 0260-1960-64 and 0260-1960-65. 0260-1960-64 and 0260-1960-65. Na onsoso waba. Hello. Good morning. Good morning. Me patcho e froze. Yo, daddy patcho ma radio no ko form ma me na mintie won kan no paye. Patcho. So, ya o kai, mami da kai. Ami sister ba e ku di ba serious. And so now I bought back in the catcher there. On finding call hospital. Ampa, I didn't call hospital. I'm a parano, you see, so bear 14, 15 years. Oko school, but Castan and the son and the Castan here first. You say, I change it, I have no mark, a crack, Polano. You there, who I didn't be not the place, you can say, Bosumba, in Suban and Atefua. Let the go say, Mamuze, Omukuji, my then Omutika, Krakana, Musa, Arukin, Bamabu. I know. That was 1984, 83. I didn't come out I didn't train into the school in Atova. Only a Yabos be Yari. A Yari, it is a woman to Dr. Ibekan here. About one say, I could have say. Ubi di rabi ya ta okata 18 o do professor don yin na ya bua e ya se je mami e che na ya fa na pan kwa sisa ni na da bua yin so mi ta ba ti bo e ito ne go na kaka na aba kaka na ba ha ito ne kaka na kwa mi ni ti ago o so ti da me kwa ku ja kwan e bi ja no kwan ni na ito ya tra o mo bi na mo fa ta ya kare anayi wo pa ko school ana for pasono sabe ko kuma ko bi tere ni kakra o bi ka tam die na so oyire won akolan be ye amano sa ba be ka wan ka fabo ye wani na ne so no mo na ba be o me da wase yensu ye dance pa enti yen ka se memfa nipa ne kwa asore yo ba fa ne kwa asore ne sa fa ne ko hospital fa ne kwa asore ne sa fa ne ko hospital yeni mienu nyina na gidi enwuma ni akire no eye gidi ehunu emo obi nka nche wo sa wo de na ekwa asore nti no memfa ne nko hospital yeni mienu efise hospital minim de no nyame na de ma nipa na o ka se nimde nyame ho na free ba nimde papa bi ade bi ebo abrabo bia nyame ho na free ba e ade papa bia a ebo abrabo nyame ho na free ba e nyame na ma nipa bi nimde ho na ka kire wo sa asore dem nko na nimde wo Hello. Hello. Pacho, good morning. Good morning. Pacho, I'm a program. I think your program now. It's your mother. I'm in phone. And I pay me your papa. Rebel.
no to me nanti. Now the woman call hospital. Okay. The hospital na. Ito ono so de nanti, ono so awon kasa. Oda. Your mother see your bread. Yeah. Na ukru hana unkwa. Sisi ani nkwa na mi ho no so be yare nti okọ no bo shefo nti mi nkwa na mi ho. Enye easy. Na kwa yare kwa mi kasa kwa mi nkwa. Na bossa we de na utimi kwa adwuma. Enye easy ma mi. Adwuma no po ye nam na mi chi ba mi yare nti mi tumi chi nam no kwa po biom. Enye easy kwa no ma. Easy. Baby ani was say kwa meaning sen kalam ti o te if you are sitting on the side style because who put an kola yali for me no ni ade and might be different media client service line need to drive we are no afraid why you me that say you hello me pacho me ma me ben mesiani pacho friend Vida o free come to 25 me pacho ma mintie wa no pay me pacho me so me gentle me say am say me ni bia tenada madam I am shishio sankola so mu fe akwani ye wo no 1 year no bibia ye normal all of sudden ye hu de bae akwani ye keka na we dey not say janom tanya me ya dum ya me che obi na senfo so kakra ba ho a kila munya abutre akwa no nya 2-3 years o say sometimes we feel juma ba wa bre but ejano on tena say they say otumi ba kwe ball no abeto korodo na bad time yem shishi no ko tell si a ye ba bono bitumi pie me say wo fa me stress hakuna na say enyo no fault ana ma fie dwuma ba ana ma bre ana me pesa me da ana de ya oyi me say ni mu no ya no abutre me tu obeja no ho no so ko de tontom if you na ma tete na ma fa akwara na akoshe me de ne to me paso na me nsa na nam no ho na me bompa ye me nsa fa na chi se na obey calm yes all of that wants to have mother pina damadiachi nti I am shishio aya tete na me say go to fund 4-5 3 years to we find the pot no aba me ho obe bie me ho no aba betena ho e won obe jana nine and see me shio but still is no don't mean you fa ho normally say e ban sa neighbors I am my emboa yento omo ase because e ya wodi anka won tontwe Interesa wofo ya me ya dum message bisa abeto fia na me achade o ina ya me kan ho fanya mpaibo na me de otumi ade nyina ye amen yensu ye dase anopa ye nyina ye hye hu nkran za ma bibi frɛ wo so wo mienu hello 0260 1960 64 and 0260 1960 65. Hello. Auntie. Mami, but radio no nko from mami why? Yes, best mo fra na modum radio no kra ma ye o kasa na ye bete. Me pato yo. Mami, good morning. Morning. Me pato me so me wo akota akora no bi ni wo no na nya sa na tie ba ni de no be tie no na convert ye no they say wanya 24 years it's an epidemic first no or we are or to me we are on kasa or want to me the or to me nursery
na me tisi into me adwuma bia ikoso nka te bra me ti ma me mo fa mo anto mo se le ba me yare fo ndo mo anto enti me tisi sa e mu doctor kasa no ampa na ku bote ka no ka me wi aku papa na me so so me ti di pa se me mi ade wa akora we bi e wo ma bra bo mo pra so ni na mo da ra si kasi na me train na me se na me si se wa mo ka no se o nsi o ba se ni se obi ndidi o me ho obi anu mo se o me ho se me ba nkwa na yeti family was obi ati ni dan so kon kora no mo ho mo se o yare bi o mi so kon go ti me be yo mo se ni ti se ma be mo bu ba ma we dia to me o to se nya ku pone di no ma mi ti me di no no so no mo sa na ni ka se bronya mu no mo be ma eduane wa ha ni kai pa bronya bronya ye bra mo no e ka wo bi mo de eduane abenya ni tra mo pa amen na mu tra mo pa na juma mu je no ya ko pon tu ma pa amen enti mu bon ka mu kai ni so e won pari bom de ti ani ni obi a ho hwe say also over 24 years. Ni won 2002 in December. Ontimi nante. Nanti on kasa mi na mi ya bibia o koto mi na mi titi mi na mi jere mi na mi titi mi na mi ya bibia. Ni wa mi titi sama bibia. Mate. Medasi me kaisa Sompa bronya ne ye koche mo ne anwa no. O si ye command bi ampa omo de ne picture be kire me na o ya kwada sabio o yare kakra nyame nshraw. Hello me ba cho me papa ben me hia ni mami akosia ye boaje akosia go aboaje na wa hai me da se mami nti go aboaje fata me anya hwe ni na ma sa ba di mu e pa cho mami nti nanka mi bisa sindi ba isin che upeke ko fufu benchina ya sie hello na ontimenka enti sabi ye tukwa abuchimema ohu ba ontimenka mitie upa abodamfo wo kru abuchiu abofo mo bodam pansi tumi ayi de di wo ma ye di abodamfo tra ho nti nwu abodamfo okrum na ube bibi memu dia especially magana mu obi adine kura yese ewo touch makaka no watie ti krum nti na aban eba koni die eba no omo ye de bua timamfo atita no ana tankwala na ye wo mo no yentumi ensi bebi kwese bia ye wa kuredi o ti sai bitumbi na kwoni ati no wa na make a good point before you gini yam kunga yawo ya nyini nipa ho enkwala ni bi koko bifi o mampanyi bi abusuemu a enkombe wo o mbe twiti na fa but omo moto abamo mo yenye to abamo mo mbe mampanyi fo ni die ti bibi sa koso ya titema omo njire ho na ebeba ni sa chese ye ti o maya obi eti o mejika yitime kwa falo ya manu ni eka nse ona chire kwa obefa so achi kanu kakra but obi ko bu obi abu ba ku etima ana obi akwanchi a obi tie chiri ni be 15 years 20 years entino o ma ye mfa ya ho adwen na ye mo mpa e di benyo mampanyi di obeba obefa sta da dem atitra no di ato no so na waboa na ya arehosem oman no hia se yanka se ye be dwene sankrofo no ho oman no hia
said ye wo Accra Psychiatric Hospital no a ehwe se bio omo adwene mu yare kakra no mental health no ye hia se wo bi nso wo baby saa e ma no bebre wo mu kru no madwane agya wo mo yesi nso ba yesi wo ejimi wo so wo spirit child o man no policy ben wo ho e de ne ye de aboa saa bat akọ mo nko a hello akọ mo nko a hello amahama mitio yena me ka so ye nsuo ba na omu koja ne kwan no papa na enam no so omu yes agere papa no kwa wawu wa she ma me no so ne ma no omu ye ye payfo ni omu awu omu akiri nya no omu ye ma omu no fedie na nso e ka me ayi so omu abo asisa awale kwa no omu ye bi mpo hey ma tamni nyama bata no bibiye enti esire amamba yuko na eba no omu fata nkofo no so attack na omumwa na yare hosem ta oba ma ne be wonu wa o ti sa na wo janye ja no e ba ta sama hukum ani I felt I come out more than 2 bano. If you are the pony dear wedding book, and I'm walk over Safrano, and you are Bocaccia to me, if you are what you say, because you need the war for. I will follow Uncle and your move at Jomoko. I didn't get it for you, and answer. Madame Mahama, Yamisha pa no pay. What can see me mude see in idea ni di achire na ye pre Yamisha bebre. Hello. Hello, good morning. Good morning. Me pa chomi ni abene meshiani. Pa chomi di Rosie nkasoshi medina. Eya no mo no so kakra ma me maminti o. Nkachi. San kwala na mo kano so school ame wo mu no. Wo me ndi di ba ho. Na ye madam ne ka san ko fa na special school. I'm also a Koran one found no. And to know so the special school, I saw the sign I West Bank, Senior or Tino. Now, I don't know, you be some man and say, what happened? No, so I found when not one year no ma. And to a woman or 3 months, and who said, the banner is a son. Not only do not Koran and Occident, but in Nancy, no. I saw Nancy as a cockatiel shape. Na ne kasa no so enye clear but akla na no brofo no na akla na mo fene ne hunni abayewa na mada akla na etra before that show be na book ni na afọ na so teachers no na kupon shira the college teachers tesi ni no bi na odo bi ma akla no ama yetimi so akla no mo hwe no aye akla no mo anye bia time. So I graduating fee KG to Echo Class 1. Namely, the send a parents no welcome or mano. Listen a parents ni ya colano. What's what I'll be so? Oh, my rejection, man, the banner. Na colano. Nako pardon or this school and na okoye. Ya sad in you, Misha Samba. Na Madame no suggest for our badai beer. Oh, or Joe beer to so in the park. Na you know me do ma ba no akwa no ba ko 6 years or ba ko 5 years but omo nkasa na omo mo ya ko metsi nkasa na so na nkola ne tino so bi anka nto se omo ye special children awu hu they are normal but omo to class ube mo nam ha na so teacher ni ga ade o kire no na wakotwe na ba ube mo na wabu wo ya sum na wo ye tini na wo ya ahomete oh Nanso, ye di odo bi na abadaye bi aso nkwala no mu a ye hwe nkwala no a. Yakopon hira me madam. Di test ni nyana. Ni obi a o tie no so ho se na obi a ye nipa. Se na nipa ni ti bia no, mo ja na wo mu na no a na wo no so mo. Wo ma ya reject yo mo. E sa na ma nkwala no so yere ho. Wo ja ko na ko ya be ba mo. No ye no mu fi na ti test na wuro mo no wa jaro mo no wa so mo pade. But me no you kram you say rapid amen. Amen. Obapa. Nyame nhyira wo nkran hya wo de aba. Hello.
Hello, Mammy. I'm going to say, Auntie Maggie, Yamia do me who you, Nanope de Rena war. Miss Mira Bossa. Once I am on it too. On my eye, woman. Yamonica. Yamonica. As Okotan, we hear more. Sadam for this much, I will be sorry. And Nakolana was almost 13 years. On Cassa. On Yashi. Na funny and Nana made prayer walk Akolana. Funny a bay, I never many bit to me, a Juma. No, so to me, a shed, and Nana. The guys are so full, so and son, air put the rope. Momoa sa kwala yi special charge before momoa no so ye nipa enso mo ani mfiri ba dia emma ankra na ja won keka won sa na won akosom ena nti ma giwu se ankra no emmo aban na sese wo ye bibi ena me kesi e be sra ban hankwala no abroche ye ni won ho agro ye ka won fine afi mukura manam also no abanda ni ku won ho pa enti wo ma na ne bre kura na won nyam wasi aban ho wo kwa ho akwala bi sa wodi ma ye kura na ma me ya won ne ka o tun ka che kura me bi si wo ya nto ya na be to bi ama no wo nya bi kura to bi ama akwala na ji awradi hu o my God na mobo ye ya badaye ye sorry so na ya ko tana Sunday. Hey, and 24. One would be a yaw. What was our lady after what to dear. No one would tell one quite. Yes, in so by near Fufuto. Near the Enema County, I could just in so. And you back on us where we are. Nanny, next and no one. And let the me be up back. One if I miss a media, make drum a ban on them or meet me more. Oh, buy more than I mean to me, Shakalano. And one in so figure did ma. Upon any and Sabadia, I was here in the kitchen. I was young a crowd demono. Saturday, I wonder come on one bear one and a banner. I know what to train a year. Them man is on in the way and we're Johnny Jacqualano. And then a man, obey yet gang. Yes, Rabbi. Don't see school can see it. I was reading the one way and a star and Qualano. Not say master teacher for one will show on. Not about time and sweating me up for yet to my cacra. Yeah, I be a best support. I will try one way and a sir. And then I had a young one. Oh, now you're Tonqualea Sauramosa. It's a mammy. Yamin Fassaman who walk along the Dutch way. Auntie Maggie, him say, Auntie Maggie, what feed at them? Mammy be a baho and a banano or 20 something aquadano, which a moon or tear. Akwada wo jane nine wo gunsu ogune ho ona mana duane akwada yi wo ye incapacity se wo bubu tie ho tete no de ba fida dem so hia mo na wonim santi magie ti ne na wo chechi na maami ni wuja akola no ho obewu maami ni wuja akola no wo wuyi watete waye na bropo aye basa chese oni mo afri ba ye jaya bone so obian fa ne ho obian nwene ne ho ya tuna chine ni kura jani eja no ena akodai ya dane so sa 20 something years wono nko a enti ahometie mu no ena ode ba ho na ode akora isi gate ya no na yesu yehu ne ebe ye de aboa ede esika na ade be ma no ebe ye yie chese yehu de ye nye afedi eda ko yete wan yete se na wotwe eche se maame no wawu ena wagya akoda na ma ne maame so ye maame abrewa obeda shakole maame abrewa nti wan na abrewa ahode be no wan na be sha akoda yi me so ono kra de ho ahometie be hu wan na be shakole nyame wo man kan na mobo ye no nipa ye to sikasi nipa ebede no man na nyanshira nipa siwa won be yisika na nipa na da so wo na wo hie ku no antanifo na nwe won ho wai won nwe sa special child before no won so anya won pe ni so won so be yesa yesre antanifo na keka won wa kan won wati
Antima medase antima anka yeda se pa nyame hira opa medase me fa de wo twa to okro anam de afrefo na ba wie hello Pacho, good morning. Good morning. Anta kusa we de na de nyame hira o matini nya. Pacho, me wo bani bi. Oh. Me dey wo 4 years, ntumi international ntumi na. Oda hosa Manantisa. Oh. But how did not call hospital? But I'm living in the call rich. No, I'm going to say delay to the other series. Ah, almost what delay? I will be time here, and when I come, I'm going to credit trail. Meaning, I'm a kind of question that they are on the one. Now, me can't quit you. I'm going to say, I see, and I'm meant to me and I'm called here, and they're getting on play. Not directly, me man. They do what I'm finding for no, I'm call young therapy. I want to make a do, I'll be on clean. Yes, me and coming. Me share, because I'm so ready. Not to say I will feel. I'm not to say I don't know, I'm not a cat or to train cat. I am so I said I'm not here. Oh. Every time I started to make by Renee. By Sophia, dear, the Chuba missing back to cry and son. And so, when you said, there was a bunny business. I'm not a bit on me. I had I had ah. Mate, mammy, medase, me. A tip for me, Jina Mamia Semiso, Yamia Duma or China. Yes, Remo. Sompa ha ye boni papa ba de bia said ye kan nipa ba ko ne sentiment katanya me ni ye pese Sompa Rhapsody ye twa foto bi na Sompa Rhapsody fund ye di bi tum no na muso mu di bi tum na maamefo ne omo ma wo nkwada bi ete saa no ene mobrofo no ye mfa mo wo ye de kura de beto ye befe no mobro asem ye obi asem foto ya hankrofo baham ye boa wo mo ba ye nko aye ntimi sa no pese wutie Sompa Rhapsody na wutie nkrofo hwe maami a wo se wo ba mienu okoton ade aye nto hwe maami a wo frɛ ye yi se ye ntimi ntina wo se ye twan ma oman Ghana no abegyene wo mo ho ye nhyase na ye mmoa okina mede ye mobile money number bi betudwa ye de bi betum munso mfa bi ntum na yemfa mmoa sankrofo ne yemfrɛ wo mo no mo mra ha na yemfa mma wo mo na yemfa nhye nyame animonyam efise se ye kase ye tena ho se omo children with special needs omo children with special needs a omo ye hiafo fatwa me de ye ma de omo children with special needs omo ye hiafo abata ne ahwefo omo children with special needs but omo ye hiafo akwada bi wo ye special child but ebusuo na ofiri mu ne ye etu omo atimi di akwada ne ko hospital omo timi di akwada ne ko asore omo timi boa no ye wo omo ye hiafo omo wo nkwada asebio tetene ye fom se ensuo ba na tetene ye from se omo ye sunsum ba ye from se sebio jimi but wo ye hiani wa wo bi yesi koja akwada ne kwan yesi kokuno yesi koto ne twene yesi koye ni sei oni obia wono nko na abo no so omaye yetimu yi ye ni institution biti se social welfare ebi omo ate aye betimi di nkwada na ko no omo ahwe wo omo amaye se yanka se ya moa ye ho a sa ba tan no because e ma bebre wo ho omo kunu no madwane ye gya wo mo akọ omo nko a wono so woni bi wode akwada yi hye na chi a na nsuo firi nanum ba ensuo firi ne huni mu ba ho na beto na ade because ontimi nya akwada ne nto dem atiefo mo maye mmoa sa nkrofo no mo maye mmoa na yempa kakra bi ene yese ayi kakra bi no de be bodua kakra na ode aye na ye de adesede ato oman nanim se abaye wada wonoma Ministry of Gender and Social Protection. Ya mami ya no wakasa wo Sompa hapen.
ministry no madawroma mompe ekwa mo befa so a special enkwadan special needs no enkwadan special children no a autistic children no ayi cerebral palsy nkwada a ebia nyini wo mu ni hye wontimi nante woti ba ne maame ye hiani ne papa ye hiani akwada wei se ya amoa no a so oman na amoa no bede na akwada wei etimi akoyie ena sa nkwada no ye hwe mu yie a onyame be hira oman no onyame be hira oman no abrochire sa nkwada wu bia se ne yesi so mu si boawo ye kurom wanko ade ye nyini nipa ho wonu wawo ade entifo ade wonu wawo ade enti carry your own burden o mine eni hihye bia aye de boa sa nkwada with special needs no ehiafo awo wo mo no ehiafo awo wo mo esese ye de akwada ne ko hospital esese ye hye no ohia oye special o special needs ahodo why na ebo sa abatan ye hiafo a o ma wo nkwada o ma wo autistic children enkwada sabio tete ne ye ka sensuo ba sunsumu ba jimi ne aka ne saa o man ne ye de na de afa ho se ye ntuo na mo amoa sa nkwada na ye nome mo o man no eti Sompa 106.5 FM Accra Sompa Rhapsody ye cha ye foto e kira me di momo number ne betudwa kakre bia obenye bia fa betum ye di bitum unso fa bitum yemfre sa ahiafo no a wo ma wo sa nkwada no ne yemfa moa wo mo se nuro kra no toma nkwada no a se school because ye wo school sa hodo a wutimi de nkwada ne ko but asikafo nko na de wo mo makọ ho ohie ni obede de ne ba ko sa private school no sika we woni sika wontimi mfa wo banko school a eyesa autistic school no woni sika wo kromo wontimi mfa banko eti omo wo sika no omo wo sankwada ne bi no omo na timiri sankwada ne ko ho ohie ndi obeda timi akotua sa school fees na yesi wotua no na odi sa akwada no akọ etiti sie bem oman ne mrem na nkura nso ye mrem eti ochina ye de betudwa ye de tudwa na kakra bia obetimi bia bo ho mpaye fatum na yemfa Sompa Rhapsody so na yemfa mwa omo ensori no ye besre mu ye nim say ye wo children's department a ye church nkwada ade Tesana Baptist Church say ye si nkwada asore dan ye fe the Jubilee project nkwada na ye be Sunday school wo ho ye besra asore ne nsori aka say eya yempe baby ma parents a omo special needs children no eti Sunday wo ba sorry a no de akwada na ko na ne ho heha ne kakra enye nkwada no a omoye normal ne nko a enkwada omoye normal ne nko a ne sese ye Sunday school ma wo mo what about parents a wo mo autistic children no wo mo so ba sorry a ehimfa no mo mfa nkwada ne kwoti bebere kura ja sorry ko bebre kro ma ja sore ko because akwada no de ne ba sore a wontimi fa akwada ne nkot Sunday school wontimi fa akwada ne nko children's unit wana department ho because Sunday school teacher ntimi hwa akwada ne ma no but ya chechem ene ye wo baby a autistic children no enkwada na etisa ne wo eti anya bia maame no oba sore kwasi da wa bre from Monday to Saturday wonim se nne se me kwa sore a at least ye betimi ageme ba no be 3 hours and answer 4 hours bi amame na me so ma betena sorry dem na metie nyame asem ne bi eti sorry no Orthodox churches monsha sie na monye ebi wo bi ebi ni bi mo amu ni bi ne monsha da nye na yemfa mo ankwada no sa ankwada no wo hye wo mu ye nyame hyirawo asema me di chato de ama obi a wo a child with special needs ne say edin yanka na yeboa edin na yakura ya wo normal children ikura bra ye bre yakura ya wo normal children no bra ye bre fa wetua yese na imagine wo tete akwa wo treni akwada akura ne bra wo bebre manka nso se mfa wentua manka se na imagine sa akwada woni mu hwe woja ne nan gu ne ho wogunu so gu ne ho wontimi nidi wo na wo be feed no na no so nsuo wontimi nya hwe imagine se wakwakoto bibi se mu
onyame nko a ne betimi ahye moden na mmom ne de meka de ama wo ye ba ko pese wo ye nhyira se nyankopon agi wadie se sa akoda na wo na wo betimi ahwe no eya wo na nyame gi wudi ye God counted you worthy wo na nyame gi wudi ye se wo betimi ahandle sa akoda no wan fa amame akosua because onim se me ni ho ahoden wan fa ama betimi spirit onim se oni ho ahoden wo na wode ma wo no wo na wagi wudie sa akoda we wo betimi ahandle no na nka wo be mmoa akoda na hye wo yam na wantena ho amabubuo ena me bawia se be ye dan ena de bone na maye ena de na atome ena de na wa anome na afei wa anye sa de na wo ka awrade menim de ntia wo de sa akoda we ma me menim nanso wonfa de ma wo bi wo bra wonfa dom no nka ho wo see your grace is sufficient for me adom bia mehia ahoode bia mehia sika bia mehia emwa bia mehia se me de behwa akoda yi awrade fama me onyame betie wo se awrade se what count me worthy se wo hu se me sefata se wo de sa akoda we be ma me ama me ma hwe no a awrade masom kan sa kire awrade masom mafa akoda ne se me ya media me de na hye me mu akoda no ye media masom me reject akoda no o reject na na abaye no me ama wo me reject no awrade masom edin o de odi adwuma na wo de ama me no edin but masom awrade adwuma na wo de ama me no edin but me se masom na masom na de ba ko pe na me sra firi ho me se wo adom me se wo nyansa me se wo moa me se wo ahoden me se wo sika me se wo nipa omo ba bua me ama akodai die ntia wo de fa me so de ne ba wiase no sa botaye no ebebem me se onyame wo betie wo na mo bebe chance se wo beka sa awrade masom na me da wase wo akodai ho ade ameka che wo ye den ba wotimi ya nyame betie wo menim die ntia wo de sa akodai ma me bata awrade masom but me da wase nso sa me na wo gi me di ye sa akoda we metimi ahwe no enye nipa bia ne ba sa so wo akoda bi ete sa eche sa me ye special pa na eche sa akoda no so ye special enye obia ne ba sa so wo akoda bi ete sa enti se me wo de sa akoda we ya mame a eche sa me ye special na akoda no so ye special eti ye se child akoda ye special needs ma de me se won sa akoda no maso ne mu meye de metimi aye bia de abo sa akoda ya wo de na mame ese me de ne kwa sorry a me de ne be kwa sorry ese me de ne kwa hospital a me de ne be kwa ese me de ne kwa therapy a me de ne be kwa mame ho ahoden mame ho abotre mame ho sika mame ho aboafo na awrade asedie ne agi wodi keto yi ho nokore onyame betie se impo ubu abrabo mu akonta efi se bra prof baaye no o kan sem bi se nadamfo bi awo akoda ne bi na mire bi ofre nadamfo no so o me share ne story eno nadamfo no e ka kire ne se ogitum se mire bi atwamu ade bi esi yenti because na wo mu hia obi a na wo saa ade ne bi me fan say special needs o so ogiri se de osi ye ne ho no wa na anyini so betimi a wo saa akoda ne bi da ene wa wo bie but wono de wo gidi se eye kwan of fan so treaties any parenting ma wono so wo the same thing no say impo say wo check wo past na wo say bia niema bi koso boni bi mpo koso wo tu anamo bi ensem fata wo ye wo bi bone ana wo wadwini mu no susu se de saa de ni mpo abre wo a enka chi onyame wo de bone che now what the enemy meant for our evil no what turn for our good kache awrade say papa fa me bone che me kai mre bi ebi a me siri wo bi anu wote saa my kai mre bi me di me bobi etimodi me show wickedness e kire wo bi me gidi se bia eno na de san so twinwe abre me na so awrade hu me mo bone fa me bone che me ebi se waka e wo 1 John
chapter 1 verse 9 say ye pemu ka ye bone a wo ye nokwafo no ti ni sa wo de bekyeye na wate ye fi ne antie nyina ho temi fi ne antie nyina ho na de wo dira ma me masom what the enemy meant for my evil turn it around for my good. The no Osafo no gidi se wo de besai mabrabo no Awurade dan ne na nya nhyira ma me Onyankopɔn ko na de apratete aseye wotimi dan ne ma ne ye nhyira wo nyame nko na timi yesa nipa bi ntimi nye turn ne ma me it is a won so hwe wabakosem mu wo hwe wo pass ne bi etwamu wana ma otuo unkita hodie ekwan yi ofo aso treaty nipa krono bi a wo boye wickedness bi ana wo ankasa wo susu se no na de saa de ni mpo bre wo a ento ntwene onyame wo de bone che Yesu Kristo se nya tini fo ntini wo baaye yen ya de bonye fo bi te se me yakosua go aboaje ntini wo baaye se wonu ho na se wo pɛ mu ka wo de bechewo wo bete wo fini ntie nyina ho na de wakwa kotomu no wa ma ho ahoden encouragement ni nkranhya na me de bre wo anopa yi obi a wakoto saa de ni mu a ititiru wo firi wo hia abusuam woni hye abusua nyina yi wama bema no kra woni wo saa kwada no wadome wo ene wadwane ye gya wo akwada na baba ye bed wa ba ye adesoa wa ba ye albatross around your neck woje hu ba bi anyi ka kire wade se wade de wode ma me ne masom me dawase me ye special mother it na me was special child no de me hia bia adoma me hia sika me hia emu me hia wo si yesufra wa wo begye yeso wade me sufra wo ne send me help onyame bebe mu ama wo na yebeko so campaign wo sompa so kopim se Ministry of Gender and Social Welfare ni ade no wo mu betu na ma mo oman no apɛ baabi dia ma san kwada no na oman na fa ho ka na saa wo mo ma wo saa de no ho aheha wo mo kakra yebeko so abo ho dawuru yebeko so aye hu dede kopim se oman ne betie minister me friend wo radio yi so na me na bekasa me na kasa pen oman no nya bibi mu asa ba tan no oni sika obetimi di akwada na ko private school enti wonya de ay ono nko a wonyo e ka de papa na free ni mu ba ya nko oman na nyi ade papa e na free ni mu ba ya nko oman na nyi enko oman na nyi yanka so ye footballer obebabo ama oman no etientam ayi millions of dollars ne fa nkota wo machi na monim se san koda no ye hye wo mu ye nyame be kyira wo man no ana obaye yadom obeboa ye na asofo na moni ne makyire fa koda ne bra na min kokunu no munyai sa suban no unim die ntia sa koda ne ba wiase enu na me di besisuo na me fe mabedidwa na afe ye de second service dwumadie no ye de ababeto so na nkranhye ena me de ama wo no meka wo se Sompa 106.5 FM akra tama hunya woto me fa yesu tama kama mre azani la la sulalai oche ma sase ma bitoye 90.5 meka Joe's bread and pastries you want some achrewo anopei Joe's bread and pastries is say what the just hot kenke abba convenient storage and delivery available for funerals, event and bulk orders. Who are brebe to dokunu ni bi. Dokunu na mo ye 3 Ghana cedis na mo yetimi customize e de ma wo. Say ye customize de ma wo se bia wo pe hyeto. Wo pe green pepper, wo pe red pepper, wo be ne kama. Wo pe stew, de opesa wo mo de ka ho bia wo pe cassava fish, wo pe red fish, wo pe sardine. Wo be customize a package say de wo si pe no no a na ye de abrel. It is just hot kenke a convenient storage and delivery. Just bakery e wo domi commercial bank echi ho. Say wo fresh 0256068832 and with them 0256068832 0256068832 na koye John's bread and pastries available for funerals, event and bulk orders. Woman ebo ye chidom ama ye de Sompa
Rhapsody Abrewo. Make your kenke experience easier, healthier, and more profitable with Just Hot Kenke. And which perfect baby diapers and so boy, I'm a the Sompa Rhapsody no mamo. Na perfect baby diapers say bray. About time there with the bow bar or ban or be comfortable. Akodane the entia edra na ne to nyina rashes abaho na sinyina ya kono diaper na wodi abono no enye. Introducing perfect baby diapers. Say wo mother care na se wo ton perfect baby diapers na che se wo marketing won tiase o. Perfect baby diapers near comfort yama wo. For gentle care, perfect comfort designed to keep your baby dry all night long. A perfect hygienics limited for and a diaba. One with the perfect baby diapers about time. I could be how would you know so Caribbean Santa Banaho. Diapers need how would the bar with Jan and I prepare for home. Perfect baby diapers they a kata kwadane to ho kama. Rashes bi ama. Ne to ho e da ho se tron fe. And your perfect baby diapers no. Perfect baby diapers is here for you. It is known for protecting your baby's delicate skin with soft, leak-proof diapers trusted by parents across Ghana. Enter 053 1099889. 053 1099889. And our face is 0303 957965. 0303 957965. Perfect baby diapers. If I yes, Tama, Kamambra, Azani, La Sulana, or Jemasa, Semaminoya, 90 million points to feel, and Prof of fear, Martin and two, Mina, baby, from the Tinto, the Congo, we might try to say, Puntiema, Putinso, Anka, and Rebecca, Sanity, Rasani, Mamba, na Sompa 106.5 FM akra obisi akosia number na fatu jantem ti me de me producer Jeremiah Simpson me baba use ne number na me de ayenti sebia kakra bia opese de ma abatan ahiafo awmawo autistic children no pese wo de kakra bi to so a reference no ya na wa ye ne Sompa Rhapsody amaye Timamu for my display nyagro mamu for my display nyagro Anka everybody na sanja Anka sanfu swami kami Ebacho edi ebeba so no eye Jeremiah Simpson Anka sanfu swami ye de bi tum wonso fa bi tum na Sompa Rhapsody dwumadie wo mo frɛ moborofo ye mfa mo wo mu chidom wae reference no ye na Sompa Rhapsody ye duru a ye bebo mu din ye beda mo ase wo mo ba hanso ne ye de ma wo mo nso so ye be cha pictures ne videos ne ye de amamo amount no so ye be kan amamate ama transparency aye adwuma it is a wo send ye din ye beba ye Jeremiah Simpson ye be srɛ mo Sompa akra ye de bi tum no mo nso mo fa bi ntum ma ye na ye mfa mo abatani ahwefo mo ohia busua mo ma wo autistic children wo mo fredwumadue so wo mo bɔ no mo ni bie etinye sɛ ye penim die nko a de aboa nko a ye mo afoforo nipa ba ko ne nsentimi nkata nyame ani na dua kro so ntimi nye kwaye number no 024 964 7200 024 964
7200 reference no ya no waye no Sompa Rhapsody edi ebeba no eye Jeremiah Simpson eye 024 964 7200 024 964 7200 fabitum na yemfa moa abatan ehiafo a woma wo nkoda womo eye autistic children no cerebral palsy womo ahudo bebre me say prof by no chichire mu obi a wawo ba bia sabie kaso ye yarefo na akoda na ya deswade ato no so no na ye de bi akwakwakwobo no ye be from de woma basompa ha na kakra mo de maye ne ya name amount no na womo de akohye nkoda no womo de ato aduane am womo de ato nuo na ma me nso de bia ye adwuma na aboa no eye 024 964 7200 edi ebeba ye Jeremiah Simpson 024 964 7200 ye Sompa Rhapsody bia ye de sa momu number yi ebetudwa ye de bi tum fa bitum na ye mfra wo mmra studio ha na ye mfa ema wo mo yedamose semotie ya sopem na Sompa Rhapsody mobrasem ye obi asem foto yi wonso mo de ebitum ye de aboa ena make us Sompa kra ha ye boni papi enso ye nyina ye kambo mo ne betimi ayama na ye fe etebiti se maami ya wo free ya wo se wo nkwada mienu o wasise waso nkate kura woton enton mama yemfa bi mra yemfa bi mo ne ye be frɛ no aba beji ye maami yo frɛ ya waso obi da hoyi yemfa bi mra na yemfrɛ no ne yemfa ma ne ye beba udi mo amudi bi beba nyina wo pese beba udi sa wo kasa wo pese beba udi sa wo pese beba udi aye mo udi wo pese beba udi beba udi ana amount a wo de ba ye nyina ne yaka ne ye de aboa wo mo eti Sompa Rhapsody mo brasem ye obi ansam fund no ya chance ye ne ya 024 964 7200 024 964 7200 edi ebeba eye Jeremiah Simpson yadama sese motie ya sopem na mo boa ye na ne titru pa foto yi ekoma mobrofo nyina ne mom de o ma bekwa mo pa no eye hiafo a o ma wo nkoda wo mo ya yarefo tie ni yi ehiafo o ma wo nkoda wo mo ya yarefo o ma wo autistic children cerebral palsy children womu pan womu hia ye pa ansa na womu ye ti womu story ehu sampa we na sem na mobo ono som ye moa no omu ba ha ye bebo sika ne din ye de be hye envelope mu ye de be ma no na mo ahunu ba bia wo sika ekọ Ghana for mutie ye ewa mono ne amusuma wo sankwada ne bia monya moa ewa abrochire no mfa bi meka ho na ye mfa moa sa wo mo Ghana ha wo mo ye hiafo a wo ma wo nkwada wo mo ya yarefo ehiafo o ma wo nkwada wo mo ye yarefo ene afato ye ho sese ye be ye campaign na kopem se wo man no ebeti institution bi e de abo ehiafo a wo ma wo nkwada wo mo ya yarefo ye be ye hu dede sa kopem se wo man no social welfare ne ministry of gender no mo bete ba bia ehiafo a wo ma wo nkwada wo mo ya yarefo no ebenya ba bi de nkwada na to Sompa Accra ya fato ye ho sese ye be ye sa adwuma no ehiafo a ma wo nkwada wo mo ye ayarefo esikafo no de o mutimi de nkwada ne kwa private school me ye hwe wo mo ebi mu kura timi de nkwada ne kwa abrochire ne ye hwe wo mo na mobrofo no nso ehiafo no nso maami a woton doko no woton meko woton nkate no akwa wo akwada we nkate sika no obetimi de ayedan eti ehiafo ma wo nkwada mo ye yadefo no foto no ya chance ye boa e wo Sompa Rhapsody so 024 960 7200 024 964 7200 ne ye hyemo bosi e bedi no kura mamo ne aka no kura nso amamo sika bi e de be mu obi bia e de ne beba radio so ha na wo no aye de ahye ne nsam na nipa na kasa owi ano age ne odekọ wonso a wodi bi beba no opese e bowudi e beba wudi aka wo radio so amount a wodi ba ama nipa nyina ehu won pese beba wodi aye mawudi yesra momo aye ne yemmoa ehiafo a o ma wo nkwada wo mo ya yarefo ne wo mo asem a mobo ebi hyedem obi ntimi mpie obi ho aye tu no wode ne ba hye na chi a eyi na no nyina afiri nsuo ne hunu mu nyina wo ye dan akoda
akwada ye jane na ye guni hu nyina dwonso guni hu nyina me se me hu bi pen a me wo fida dem ma me bi ba ma me ne wo wu watete ya wo wu but ye boa no a wo ngu obetena se na wo hwe ne ba evi se wo ba tan enanim de ne ba bedie oba tan enanim de ne ba bedie ya moa wo mu no mu hu ja nkwada no a de me kan ma me owu ye ne ba no ne ma ono ne ma me na tiase nti akwada ne nana nsu aye mre 82 years obeda ahwa akwada wo ye autistic child obeda hwe no yesre mo aye ne mo wo nwate ahiafo a wo ma wo nkwada ayarefo ma wo nkwada mo ya ayarefo ye ne afro je 5000 fakoye adwuma je 10000 fakoye adwuma je 2000 fakoye adwuma we ne nyame adwuma no wo se wanya ama wo nua no wanya ama me wase me da prison no ama me hweme ekom de me no ama maduane ani we ne nyame sompa eti sompa akra ye de bi tumi mi di kan de bi atum dada Jeremiah no me hye na ma ne de bi atum ena sompa adwuma yefo nyina obi akatua metete 100 na me de atum na mo obia contribute bi obia be contribute bi wadwuma mu ha ti me de bi betum I bet my mete wo de me de bi betum afia wo de mete obia de ne asende de akọ if it's a charity begins at home mumunti nka se abonten so for meboa wo bra mo amo ha mo moae etu obia bosom ya katua no me de bi behyem obia de kakra betum eti na me koya me besende me de ma Jeremiah sesi ya me de me de betum sesi ya there is a next week in kwa de sesi ye frɛ obi sesi ye frɛ oba tan bi ba ha ne de sika na envelope ni bi hye ne nsɛm next week de sesi ye de bi hye obi nsɛm wɔ ha ye boaboa no a next week pa de na wo twemfo fra ye ba besi mu no ye ba besi August mu August nso ye nhira bo so me nwotwe ye nhira enti unso be so seed ni bi mi wie ya mi so me de Jeremiah no a ono ye de fa no so ono so be so ne de betimize be so obi ya be so ye dia tum next week ye be frɛ oba tan bi ama oba baji bi ni titu ma me no frɛ na wa wo nkwada me yenu no ɛna ye nso de ye ne sɛ ye Sompa akra ha no ye investigate asem tinye sɛ wo kan ye no ane ye de abrɛw ye be ba ba bia wo ba ba be hwɛ sampa wo sa akwada ne bi ye ma me ya wo